lo tuni KUKI channel vizo se na bon chawin lem na hibin tuni a hi US chunga hi India alungdam poi ti hi mo a hi kinin article zat chom ho tuni a jong chu na sata in mi tampi hin heading mangcha ita so headline mangcha hi breaking news to panga jong hi aso vi ti chan ge a chu mo hi in chwa jong hi ga velo hen India hi ipibola US chunga lungdam loham lung oi loham ti hi ga velo hen US so hin Sikh ti chu he de hen Punjabi ho ti na a hin Sikh Independence Day hi cho hi recognize anabol pi je wa hi India in kagamu su ke ding na govi ti asu US chunga analong thei poi ti hi mo hin ja chu India chong hin tu le tu a hi chwa US thilbol ho hi ama ho thilbol dung zuya hi le thuna ki peding ai ti a jong hi ama in thupun ho jong ana navy ti jong chu mo hin tu le tu a hi Indian PM pa jong hita chu European country ho hi agavil ha god hi in country thum hi avil ha ding hi ti a jong chu mo hin ama sapena hi Germany gam sunga chi ding a hin tu ai hlung tamai the hi in aban kit ting le ta chu France ho jong ta chu ahin ho kit ding a hi ti a chu aban bana hi ma hin country thum European gam sunga hi ahin chot pa ding a hi ti a jong chu mo ahin agavil ha hi in ahin la hi chi chungchang nga jong hi I pilang panga ki ho na anei vam a hi lo le I to bang thulhu na anei vam ti ho jong he update imo dong chui ba cho in bol de wa hi in tuni I to ping wa he ananong lut ki lewen chwa jong hi imo thei de wa hi in Connecticut kiti hi chi ga he thei ding khat na chu US gam sunga state khat min a hi in hita chu amao hin hita Sikh ho Independence Day ita chu recognize an bol pi ve ti a hin ichi Punjabi ho he dewen Khalistan kiti a jong ki he chewa jong hi movin Khalistan ti a jong he amo anakimen vova phatma sa a jong chu farmer hon protest a hin bol wa chu ichi ho loi panla na hi protest ki bol a hi ti chan ge a jong chu an sei wa hi in tu chunga US in jong hi chi Khalistan recognize an bol pi ja hi India hin kagamu su ke ding na god no hi chi na thil bol hi adi thei poi ngati a chu dem na hi ane wa hi ni choi neu khat he thim na divin hin sei sau je mo hi tin ti chu koi to bang hita so poina hungen ti ho dinga chu aki chai to bang hi tai na hin la tu a hi a he chin nom ho dinga hi I to bang chu recognize EPT and a ball wa a hi lo le ichan ge na lung ham ti ho chu in sei le han ichwa a map ga ve ma soutin he theina di win hi chalai hi ga ve lo chu New York ti hi khopi min thang ta khat jong a hi in US khopi a hi in ba le chi Washington kiti na lai chu a hi in a hin la hi chi Connecticut kiti na lai hoi lai ham ti ai le chilai hi a hi in ama ho state hi ga ve lo chu ni ta hi niau chakhat nei bovin I jong le ama ho hin tu chunga Sikh independent hi ana pompi veti a hin Sikh independent ana pompi now hi EPT India hoi lunghang the ham ti ai le India le Pakistan gamsunga Punjabi ho chen na ho hi ta so mo hin atum be a ki pu ding go a hi to gon anei jung ai Khalistan ki ti ho loi chon ta chu gam tum khat na ki pu do ding hi lo le India jong su ke ding Pakistan jong su ke ding ti a hi pan ala jing hin hi chi hi Pakistan in ado zo lo a hi ja cho Pakistan jong hin I chanam khana funding abolish Khalistan wa ki thopi ti a jong chu mu a hin Pakistan ho si a hi point chi ba US on jong I chanam khana hi funding abolish ti a jong chu mu a hin chi ba ga velo chun India in ta chu condemn a bol na lekha a thot press release an a bol na ho cha hi in ama hon a sei na wa chu tu chunga US in chi Connecticut nin
recognize a bol pi hi illegal act a hi ize achu India in demna na sata akine hi chi to bang na to na ne hi Indian gam suke go na hi bin ja achu India in hi chi to bang US in pan na la hi di ki sapo hi je achu US lawmaker hoto ki ho na ki nei in tin hi chi chung chang hi na sata se khom na ki nei ki ding hi ti a chong chu India hin le thu na anani ti chu mo hi in chewai ga ve ki lo hen ama ho state khanen Connecticut state nin ta chu announcement anabol pi na hi lo le certificate ana pi wa hi chewa hi amon sign anabol ho jong chu hi chi lekha hi a hi in iga mu thei di wa neu khat ka hin ta lang a hi in athu chang ho wang hi agi ji ho hi aneu le jeng in ki mu zo loading a hi in a hin la namu nom violet nang hon jong ta chu internet a ho leo chun hi cho hi nom ta na mu diu na sim theu a hi in a hin la poimo pen chu tu a khalistan hon eta chu 29 anniversary ti a anabol ho a hi lo le independence day ni anaki phu do ho hi US in recognize a bol pi na chung hai India in ichan ham khat phamo asal he jengi ti a chu mo hi in chi ba hi India in ipibola hi chi hi condemn a bol them a hi lo vai le hi chi ba hi ipija India long hang ham ti ai le he thei diu khat chu state khat mei mei in he ta chu pom na US mina pom na anei pi a ta chu recognize a bol pi ho hi Indian su ke go India gam sung hi su ke ding na got no hi ti za chu India hi lunghang a hi ni za chu India te hin le thu na khana na tweet kit now social media na tweet na wa chu ni pi sei ki ta bam ti ai le hon chong India gam sunga Rajasthan state in evin chi Rajasthan hon chong hi ta chu chi imu de hin Mexican gam in a hop ma hi ni chi Texas hi chilai gam hi adi ta chu tu le tu a hi US on ki ho gam a hi ti a hi a ki pom jingo a hi ta chu a koi yu India in recognize ki bol pi lo a hin la hi chi jong hi e ho Indian Rajasthan state hin hi chi recognize bol pi ding a hi ti chan ge a jong hi na sei ven hi Mexican gam a hi in ja chu US in akila thailo ding hi ti ai ki phone pi han lang hi le US in I to banga nagel dem hi chu nang ho thil bol dan a hi in ki hon jong hi chu to banga hin bol lengun nang hon I ti nagel divem ti a hi chan ge a jong chu India te hin tu chunga US hoi don put na anei bi ti a jong chu mu a hi in article dang khana ki mu ki na chu hi le hi chi ro anapanga ro het de hin Indian agency ho chu hi in ama ho retail khat hin ana seina a hi ti a jong chu mu a hin ama hon ana seina wa chu American CIA le ISI ho hi ki tho hom wa hi chewa Sikh thingnoi ho hi ana til kho wa hi ta chu funding a bol jing wa tu le tu a jong hi ama ho hin pan ala jingowa amoi sum api jing a hi ti a jong chu na sein chule hi chi hi Pakistan in 1971 galaya patna chu anagot jinga US to hin anaki thua hi chi hi I chanham khana Indian gam ke theina dinga hi pan anala jingwa hi in tu chunga hi recognize a bol pi o hi nasata hi chilanga kona pan ahin lao chu hin mol so ding agot no hi ti a jong chu hi chi ro agency ho chun India ho mi pi ho het ding a jong hi chi vai phon do no ho jong anani ti a mo hi in US ho jong hi het thei diu khat chu tu a Taliban eti ho loi hi thingnoi ho hi chu ho jong hi US phu do a hin tu chunga jong Khalistan thingnoi ho jong hi US in I chanham khanai tai recognize a bol pi a hi le US in jong thingnoi na support ti a hi India hi lunghang a hi in hi chiba het thei kit deu khat chu US ho hin USSR anado dinga hi Taliban ho ana CM a hi in hita chu Taliban ho hin ahin manova a hi lo le
Afghanistan gam sunga kona hi USSR anano do phatna hi Taliban hoi anamang di lo vai ta chu anom den wa hin a chai na ama hon thing noi ana phu ho chu to US hoi hong ki kap to kin wa hin tu a jong hi to banga hi US ho hin thing noi ato sot jing na lain thing noi ho hi fun a bol jingi ti a hi za chu India jong hi I chan ham khatna US chunga hi lung hanga ni chi chung cha ngai hoi ta ki ho lim na ding a hi US lawmaker ho to Indian leader ho ki ho na ding a hi ti a jong chu ama hoin ana phun do ken wa hi in ni chi article a jong hi ga ba ki lew hen Zulfikar kitipa jong hin poem le khabu ho jong ana ji in blood for blood ti ho vel jong hi ana sim a hi in hi chi le khabu ho jong hi I chan ham khat 1971 gal lai le tu a Khalistan ho chung chang ho hi ama hin ana ji a hi in koi da bang asim nom e mu wa jong le ti a chu chiwa he the ne di wa ka hin ta do hi in nang hon jong na sim nom wa le I chu ho jong he ana sim leu chun US le Pakistan ki thoa I to banga Khalistan a support ham a hi lo le Khalistan movement hi I chan ge ya ama hoin a support ham ti ho jong hi he them the ne de wa chu I chlai chu kain be sa hi in a hin la bon chang ke ya wang chu nung ki sei zo lo ding a hi in tu a jong hi chiwa new article khat ki mu kit dan dung chu ya chu North America ho jong hin I chan ham khat Khalistan noi ki tho pi win ichi North America langa jong hi Khalistan base ho jong se movin ta cho amo hin funding a bol jing ve sum le pai ki tho pi a ta cho apan pi jing ve ti jong hi report mu ai ki nen ja chu tu chunga UK PM pa ahunga jong chu India te hin hichi Khalistan chung changa panla pi ding UK ho jong hi sign anabol sa vi ti a jong chu mu hi in hi chi UK leader pa hunga jong chu ama company izat ham hat jong hi India sunga promote anaki bola I chan ham khat India hon jong except anabol pi wa hi hi ja chu India te jong hi chi pan sa a chu amo in task force khat aphu do ve ti hi chu anti extremist kiti task force anaphu do vin hi chi UK in ham khat na Khalistan wan boy na hin sem wa India gam hian lang UK gam hi jong le ta chu pan la khom theina dinga hi anti extremist task force ti a hi ana phu do vi ti a chu mo a hin hi chi to bang hi tu le tu a hi India in jong Canada a hi in US a hi in hi chi gam ho a hi hi chi ho hi pan ela wa ma ho to hin hi chi to bang agreement ho sign I bol lo vai le boy ding a hi ti hi mu do a hi tai ni za chu India jong hin tu chunga US lawmaker ho to hoita ki ho to ai le hi to bang agreement sign ho hi bolding ai ti a jong chu amo hin an save ti jong chu mu a hin la Canada hi he thei du kha chu US sang a jong I chan ham khat na hi India to relation hoi zo a hi lo vai le investigation ho bolding a jong hi ama ho kam hi US sang anom zo ti a jong chu mu a hi ni ja chu tu le tu a hi India in jong a hi thei chan Canada le US to hin tu a UK ho to agreement sign ki bol ho hi hoi ta sign bola I to bang India gam ke na ding a hi lo vai le India gam su se na ding propaganda ho hi athan be ki lo na ding a hi pan la ding a hi ti a chu mo hin I het thei diu kha chu tua India ten Khalistan in hita chu independent ho ahin phon do theya US in ahin pompi ai le chun phat khal le India gam Punjab ho chen na si Punjab gam hito tua Pakistan gam sunga Punjab gam ho hi Punjab ho chen na ho Lahore kitin lang ho chu het de wen chilang ho si hoita ahin la hom diu aban le hi chwa hi movement I chan ham khat ahin nei diu hi India in amamu a hi in chiwa hi imu theina diu win neu khat amep ga velo hen amep hi akchi bi se in aji chu ka zoom wal je asu kichi lo hin he thei diu chu hi chi India gam a hi langkhat lang hi Pakistan gam a hi hi chi India gam hi he de wa hi hi chi hi boulder a hi
ta hi ahin hi chelang hi India Punjab gam ahin hi chelang hi Pakistan Punjab ho chen na gam chu ahin hi chi tu le tu a hi Khalistan hon movement anei pe no chu hi chi yellow color na ho hi chelai ho se amo hin country khana sim ding ti a he movement anei jing wa hi ama ho seida na chu hi chi Pakistan nanga Punjab na lang hi West Punjab ti a seven hi chilang hoi Punjab ti a hin ama ho hin tu le tu a hi te ni su to a hi chi ba hi country chom khat sim ding ti a hi ni chi a sim mobile chun I chan ham khat hi chi Jammu and Kashmir India ki job na hi asu tan ahin hi chi asu tan na bana chong chu Pakistan ho hin ama ho gam jong la thowa ipi bola support a bol ham ti aile hi chi awal na lang si Jammu and Kashmir se hi ta hi Khalistan in atin tan jaw ta aile chun achung lang si Pakistan in la ding ti a chu ama ho hin ki ho na nei jing wa hin ja chu itiam khana Jammu and Kashmir a boy ting jong la Khalistan on jong ki tho piu Khalistan lang a boy ki nai jong le chi Jammu and Kashmir langa Pakistan thingnoi ho jong hin ki tho pi jing a hi in ja chu tu le tu a India in hi chi to bang movement hoi su tan na ding hi chan ham khana ngai tu ai asu thip ma hin a hin la US le Pakistan ki thua tu a 1971 la ya thil ho chu a hin podo ke rovin India gam sunga boy na ding a hi lo le India gam sung su ke na ding policy ho hi a hin gung pan ke na ve ti ho chu mu ai ja chu India hi US chunga hi I chan ham khana hi lunghang a hi ti chu tu ni I topic wa I het theina diwa hin gil se theina chan chu in tin he tiam so ke dewa ta sanin ni tiam khana sei hling lel o ma a hi lo le I sei na wa in het thim lo ho o mai jong le komena ko na chu nen ke do ki thewa hi tu ni KUKI channel ve jo si na bon chawen pathin in pathin bo jing taw han ki pa